bu 140'a yakın yıl içinde bizim bekim 100'ge yakın ya bekim 100'den ziyade matbuat vasıtalarımız olgan. 30 seneleri radyomuz başlagan ve ilahi. En mühimi bizim milli jurnalistikamız halkımızın takdirini tekrarlap geldi. Onun faciaları, onun kahramanlığı, onun joyukları hepsi milli jurnalistikamızda aks olundu. Ve eğer de sürgünlükten son 12 yıl geçken şu devrinde alacak olsak, biz aytabilemiz, bizim jurnalistikamız başta bir gizli, son açıktan, sonki 35 yıl açıktan açık milli hareketimizin, yani dünyada öyle bir çok özgün tekrarlanmaz hareketin takdirini tekrarladı, ona yakın oldu, onun bütün maksatlarının, onun prensiplerinin, onun usullarının, onun ömrünü yaşadı ve ben bilesem böyle başka halkın hareketinin onun içinde olup onu yaşayan jurnalistikamız görmemiz ve elbette bir yerde kaydetmek gerek, jurnalistikamız institusiya cihetinden biraz zayıfça olsa da lakin çok güzel metinler, seviyeli tekstler, eserler yaratıp geldi ve bu yolumuz devam etmekte. Kırım Tatar medyasını popüler yapmak için imkanlar var ama bu imkanlarını bizler özümüz yaratmak gerekmez. Kırım Tatar medyasının başka medyadan nasıl farkı var? Doğru, til farkıdır. Kırım Tatar medyasını Kırım Tatar medyası yapkan bu ana tilimizdir. Şimdi Kırım Tatar tilinde birçok böyle bir leyhalar amelge geçirilmekte ama ne yazık ki vatandaşlarımızın böyle bir büyük kısmını bu leyhalar meraklandırmay. Ne için deseniz, çünkü ana tilimizne gerekli seviyede bilmeyler. Vatandaşlarımız birinciden ana tilinin mühimligini anlamay. Til bu bizim geleceğimiz, til bu bizim İnşallah gelecek devletçiligimizin temelidir. Şimdiki zemanevi zamanda medyalarımız böyle bir multimedya platformalarına geçmek gerek. Halka adi ve böyle bir anlaşılgan tilde anlatmağa tırışmak gerekmez. Ballar için eğlenceli formatlar yapmak gerek. Ama meraklı ve popüler leyhalarını amelge geçirmek için yeni gayeler ve en esası çok para gerek. Paralarını bir evden beklemek endi gerek olmağanını endi zaman gösterdi. Demek bizler özlerimiz yapacak leyhalarımızga yatırım, yani investitsiya yapmak gerekmez. O zaman bizim medyalarımız da hem meraklı olar, hem popüler olar, hem de halkımızga büyük bir fayda getirir. Когда я была молодым журналистом, то я думала, что журналисты бывают профессиональные и не очень. Теперь я понимаю, что бывают еще и крымско-татарские журналисты. Это те люди, у которых есть не только ремесло, но есть ответственность. Это люди, которые являются яркими представителями интеллигенции своего народа. Это люди, которые будут всю жизнь расти не только вверх в профессии, но и вглубь своей истории, вглубь своей культуры. Это люди, которые являются фанатами своего языка. Это люди, которые будут влюблены в свою литературу и с помощью вот этого влюбленного в свой народ взгляда покажут своей аудитории этот новый мир. Журналист не может быть пропагандистом, потому что тот предпочитает закрывать глаза и замечать только удобную ему правду. И наоборот, пропагандист – это не журналист. Это минометчик со сбитым прицелом. Ему кажется, что он стреляет по врагу, но на самом деле его мины ложатся в собственные окопы. Украина телеканаларында есегені кібі Крым меселесі көтірілмей. Мен есе өз çalışkan yerimde ona açıklamağa tırışam. Mında endi tintuvler, endi suv meselesi ya da arbitexnika ve diğer mevzuların көтірілі. Ama Kırım meselesini olğanı kібі tolusinen açıklamağa elbette imkanımız yok. Yarımada işgal altında. Endi jurnalistler, müstakil jurnalistler çalışıp anda olamaylar. Bir meselesini açıklayacak olsan, Ukrayna'nın kıta kısmında birisini tesir alamız. Ama bu yeterli değil.
Бұл аларда бізге Қырымдаки ватандашлар ярдым етті. Мысалы, оларға егерде Ялтаны алсақ, анда суф олмаса, инсан осыны чықара видеоға ве бізге йолай. Әмде тінтулер олғанда, мұнда Қырым бірдігілігі қол тұтам. Бұларның эпосына танышлықлар ве шақси мұнасибетлер япыла, әмде біздер мұнда олғаны қадар Қырым меселесіні көтермеге тырышымыз. Мен журналистиканен балалықтан ұғырашам ве бұл менің өмірімнің айрылмас парчасы енді олды. Севімлі ішім, севімлі зенаддашларым ве асылында біздің тілімізге, урф әдетлерімізге, мәдениетімізге өз істемні қошқаныма пек мемнуным. Біз дайыма халқымызмен чешет кедерлі ве қуаншылы вақиаларны кешіреміз. Әлбетте журналист олмақ бұл еңгіл іш дегіл, лекен пек мерақлы. Ve bütün bizim zinadaşlarımızla acayip bayramın hayırlayım.